guys? Welcome to my YouTube channel. It's me, Jeff, your Bisaya nga bartender. So guys, to all aspiring bartenders out there, sa tanang mga HRM students, o sa tanang mga drink enthusiasts, in short, mga palahubog. So guys, this is all for you. But before that, kung usa ka sa akong i-mention, please do subscribe this channel and click the notification bell to keep you updated para sa itong next video. So, unsa pa yung gipaabot? Arats na! What's up guys? Welcome back sa atong channel. So, for today's video, I'm gonna give you 5 reasons why you shouldn't watch this video. Number 1, kung feeling rich ka. Now, mostly sa akong videos nga i-upload, halos tanan mga tipid tips sa mga nagtipid diha. So now, if feeling rich ka, you don't have to watch my video. Hoy! Bago ko kasildo. Ang taglang ice di. Kung hindi ba? O ba? Nada yun na. So what ko'y coins? Okay na mo dala. Number 2, guys, kung tapulan ka, ikabot sa inom ra ba, di ka masulog palit ice, nya iguman, kung kitag pulutan, so then, halos ipanihapon. Noy! Ingon pulgo, palit ko ng ice! Oh, skakida niya, oy! Ah, grabe! Ako yung palit ng ice, ganina, grabe mo! Oh, kamo na po! Ito guys, seriously, kung ganahan ka mag-bartender, dapat di ka magtinapulan because it takes time to practice or to master ang imuha nga profession. Number 3! Wala kay self-confidence. Ikabot sa tagay, karang mauwaw din ka nga, pwede ramang unta ikaw ang gunner. Unya dito og makainom. English dayo ba? Ilapon kay ka. Ikaw na po'y gunner oh. Anyway, mauwaw ko na eh. Kana. Usa una, kung una, ilapas na. 3 hours later. You know guys, don't face your problem if your problem is your face. Okay? Ito guys, seriously, if ganahan ka mag-bartender, dapat baga kag naong pareho ni ba? No? Magka-tipsag ka. Number 4, guys, if talawan ka, ikabot sa tagay, di jud ka magpagabi, muli jud kag sayo. Sayo ra ba sa buntag? Nasyat na nila kay kanang gabi nga nila kanang sabang kumama ko. Ayun, last na lang gini. Muna. Ay, city naman di ay. Like seriously, o ganahan ka mag-bartender, dapat mo take ka og risk. Say for example, if bago ka nag-start, unya, hard work, like really pays off. After sa mong hard work, kay balo na ka mo flare mo ni man na opportunity sa gawas. Grab the opportunity. Lastly, number 5. Reklamador ka. Ngita pa kag beer, bro, bakag na ikatampo. Sa muli mailing muna. Hey! Wala may beer na? Pera! Ngika ko mo. From na ikatampo. Bito guys, kung mag-bartender ka, dapat di ka magreklamo. Kung ingon pa nila, patience is a virtue. So dapat guys, more patience yung ka ha? So guys, I hope na mo'y nakatunan. Kung ayaw mo kalimot, i-subscribe ang atong channel, click the notification bell para updated ta sa atong next video. Remember, dili magpalabi og tagay, pamping ta kanunay, ang kilabuhi jutay. Bye-bye! So guys, guys, kung ay lagi magsaba. So what's up guys? I hope na mo'y saman. So what's up guys? I hope na mo'y nakatunan.